Ni whieroa mai whainga taa, no noa tawa ke whai ana. Me tatalo moe o tu hei lala, halapai ni tu ka whakamatala. Ana ni whieroa mai whainga taa, no noa tawa ke whai ana. Me tatalo moe o tu hei lala. Ewisai, Provakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono, na etuko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupu-tupua. Utulai na o tumatanga, matakau no veka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hakeanga, utulai na o tumatanga, matakau no veka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hakeanga, Hewisai, Provakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono, na etuko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupu-tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Ewisai, Provakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono, na etuko e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupu-tupua. Kokori ke ho whaamua i he talamalo e whanua ka mai ngahi tala whatapu tope o ku whaatapu atu pa me heni talangata e te au whai ki tua mama o ka atai whainga maari e koe ni ke whahoko tohe mo polokalama ko i e whatu whanua wha ki he weekend ko hen whoki pia mo e eki minister policy ai au kune lotonga i wamau ke whahoko atu tau polokalama ko i he ahoni mo e whatawange pe e lava pe o mālohi whiunga pe interneti ke lava ke tau whihoko taki ai i he tau polokalama ko i Oe ahoni, temta tau pe ko uwhiwhia, ke tata lerei ai tahako tau pe ko ke osi i lotoni, ke tau ihe polokalama, kamata whataha ihe polokalama ko ia, whatwhanua whao ki he weekend. Ko uloto whake tata lerei ai ek minister policy i he laine, pe mei wama, malo tau mau e ahoni, piven pe malo e ngā lahi pe mei wamaun, mo whewhehake pe whewhehake ngahi whatongia fuesia hena,
Pe mo fola u fai ki wa. Oye, malo bisole pa malo e mau whenga mai, pa kore te peke ku whanga te pe whata. Oye, ko ki tu wakati wa wauni. Nā ku lau mo ni teke usio ki he issue na o hake he press conference whiga o pa mai marketi ko wa wau. Koi. Ene ton ki whokata ni nai. Koe waka koi wa wau koe waka whuki o kaya mei koe me he te me. Pea mahanga ni o poke pai la te o tupunga ai mau tuku waka at me ni. Ko si koe onki waka whuko schedule ki hapai mo eu. O tupunga staka ni. E toko tau mai kau puru ia koe kene whetongi kau puru koe te me lai ni ai. A pongpongi he anusila. Ka koe e tunga wahi tai mini. Koe hanga whakoi na ke whatala noa ki ai i he whanonga koe ha mo PESCA conference na whakahoko. Ai ahono o hake koe au ka haime hoko ki he marketi otukalongalu i nei afu wawau. Koe tuunga whoki hange ka ngai whamatala nai o hake koe ha mo press conference wai paanga na tatong he pule anga ki he marketi ka koe ko hai o ku taitolo ki he kere ko ia. O ku kai ke fu mahino ai tuunga ko ku ia u whamatala ko whe u mea ko koe ko hai ai tuunga ku ia koe marketi. He ngu whai whako whe hui he whanonga tuko no whe hui koe i ho mo press conference. Koe kere ne awhio o kurisi pe ko hawhainga hinga pehe kana e totong whafoki mai marketi aki ai paanga tuku hau koe kakai pe ku iai ha whakaukau ka pau o foki kere ki ne awhio pe ku whakaukau ke to e totong whafoki mai e paanga koe na e totongi aki me he patseti koe ne awhio ka koe ha tu unga ku iai ai marketi o tu kalongalu me he tau whanonga mai koe ni. Oye, marabi solo tu e peke whanga whamarala de tu oye. E nei lahi pe whoki, au kau pe mufuga hono whehui hono whaoha ke he mitia. Ai eke koe nei, koe e te tong whawhok mai he pure hanga pe koe neo ku whawhoki ke ne a whio, he? Koe. Pe nau kau pe moai mo tafu, tangu na ku hanga o whakaike eke ki he puate koe ai market pe mo Ministry koe Public Enterprise. O ilo iai, ta koe kere. Koe lesa, koe kere, koe ne tu, koe ne afiona ne hanga lise kere. Ki he PP Tonga Limited. Koe. O teo ke manatui, na tau ke ika pi wawa hoi nin, nei tu e PP he fukoi, pe mataka, pe tu e mataka, pe tu e koe pe moe utkalungalu. Koe. Aina e lisi ai, ko fai lisi fika tolfa. Fai lisi he tui ki he PP, a ke panga e whaangeau ke ta. Koe. Ke fai tau e ni mano, aina te tono ke toko ose lisi ko ia he wafitu. Kai whanonga mai fai lisi ia pa hanga lewa he PP ia o whakatau e fai lisi. Koe. Hanga PP ia whakatau e fai lisi ke tonga investment ni. Koe. Ikai, au mai ke he tahiwa fitu, hanga he PP ia whakatau ia ke kautaha ni koe, mahalo koe kautaha ia koe Ross Chapman ni. Koe Pacific Properties Limited. Koe. Pea whanonga e whairisi ia, Ega kei pei whoki e airisi ia he pāngai whāngiau. Koe. He tainta tau pe to e lisi Pacific he tuia ai koe whairisi ka ni mamalu whaawā ia.
lisi ia ke tonga investment ni he tahiwa ono. Ai foi lisi fo ia. Ai ko foi lisi ko ni ko foi lisi o kua. Ai ko fengo ke fa malala foi lisi o kua. Koi. Lisi pe e paanga ni mafi. Ai ko lisi ke tonga investment ni ai ko nei ui ko tama he taimi ko. He taimi ni. Ai ko foi lisi ko o pehe ko lisi ko market. Koi. Sai. O mai ke uafe mahi wa, toi hanga he tonga investment ni a toi whakatau e whai lisi ko ia. O aluia ki he Pacific Property Limited. Whakatau ke me mita miliona. Ayo hawe ai silini ko ke pule anga ka ave lo wa mo whai lisi. Ai ko lisi ko utukalunga lu, mai lisi ko whata mawhana. Aluia ki he ke Pacific Property Limited. Ai ako assume ko kautahi ako a Rosemeni. Ai PPL Pacific Property. Toki humai pule hanga ako e taime o akirisi mo launga ko a vavau na utotongi. O fai ko foi whakafoki mai ko ai lisi ko ia ke Ministry of Public Enterprise. Ko whakaikiki ko ia, matu ko stana ke PP he o stana ke tonga investment ni me i ta miliona me foi whakatau akilisi ko ni. Ko mea wena mau e nea whio ko foi heongo foi lisi e ua panga ni mawhe ke tau e tapa panga panga o whanau he ke ai foi lisi ko e he hiwa he fitu. Mahal pa ko taim wena hanga he nea whio whamaa popo ni ai ongo foi property o ni o mau ia o tana panga ai kau sapulisi mo fe whakatau akilisi ko ni e PPL la. Me he property ko ni he lau kilo. Sai. Ko ne asi ko i tutun cabinet na fai he iti sema he wafe wataha e pure anga ko ne toki whafisi atu. Na e whafoki lewa fo ilisi. Whafoki loa lewa ngo fo ilisi na e anda he MPE. Whafoki ngo fo ilisi ki he estate holder. Ai ko nea fio, kere nea fio. Kana eo se ai pe whe mahino aki ai, ko foi eka ia taha i he marketi, ke ai oku konga koko o sotu ai marketi. Na o selo toi pe ai ofisi e palasi pa mo MPE, ke tuku bea ke marketi, ke tuku bea ke kakai. Ko foi konga koko na ia i koko mataka, na wana to develop o ai tu ai hotel ia taime. Sai. Ko mega na o hake ko press conference pa na mau ho haka to aki ai. E ko hange ko forma dal ko na o hange ko ai o mo fare o mo sia ina e o tu ia lo to market. Ai po hange asi mai e forma dal o ko si unu mai mai development ni mai ko mea ka wai mai market ia ka unu ka kai dito. Kana fare va ho ha na ho ha pare mea mo kapneti. E kapau mo ne mea goia o mahino lewa o kai ke whare i lele i ne a fio he mea goia. Kai ke kakoe maari e sol. Na wafe mai au ia he ofisi go e palasi. Ke eke koe hai a tuunga totonu. O anga whe mahino aki. Ka mo estate holder. Ka mo MPE ke konga koe nuai market. Na whahoko mai a me ofisi koe palasi. Na os mo koi pe na fiona mo ko ini ke tu koe marketi. Ko konga pe koe ni ke matakana na hanga develop. E koe kere pe ia na ua. Ka koe marketi he ka iala ke hata. Au heka mai rewa he moni tege o haa sio o haa moni mea koe. Ko na moni na solo
mahal nei to hala pe ka ko pepe nei sai pe mono hake ko ongo ki fut ko ongo ki fare ia nei ai ongo ai si aina ai ke whakalelea ne ki fute pe nei i loto market o pe ko pule market ko arrangement ia ko ko me e ka wa mo development go mataka o me pe ai market ia no fo ko na ko fo ngai ma wa na revenue for ai le va ki o ki hangi pe ki on ki foi fute pe ia ua o ame on ki foi fare o kai ko pe ko fare ko langa ko o fare pe o hili ai ke pe ko ke fare ai ki fanki si weli o fanga me pe fanki me pe ia ai ka si ai na o ma wa hanau Pena fai le ma fuata pe mo ko vana va pe mo pure ko market ko heni o fra mahino ki ai ko marketi ko me ai kakai bava ko on ki fare lava pe a to mai ki tua ke ata fa si ha fe tu he ko pena fa mahino ko vana tena unga mo sabia ke fai mo vai ai foi e kata hago mo ko ye ne afio ke o ame ke marketi pe ko ore vai ngo ki fare me lot na sai tu don ma tena unga o ke tope he weekend uange marketi e ku pe go he pure marketi ko ngai ko ke fa ia kau fa marketi e ki foi turiki go ya kada fa ko pe ke mo na tuita tau be mo ko vana ki ta tau i pe to ope on ki fare ia o to como ki ta fa ki pe tu he pa ki ni ka tu wa me pe foi se marketi extended pe ke pa e quando tai be go to fa ina ai mo to mereni pa ge au e ki ai Malu taimini mana uinga pure marketi taimini ka yo ke lola ya market pa foto ai ki mawa na ki seniti ka go me go na mahino ka au neongo ki seniti go ya ka fo amore la ya taim ka more falala ka kai ki he pure anga ya au pa moe ka pau to halai i o peheu Toi pa ala mai ai office palasi o kawono ono teke marketi ko mau e ko he ga lava ki se ni te na tanak me onki fute u go ni o repair mau inga ke ilo he kakai o vau ko te le go ya marketi neongo ene foke li si ke ne afio ka mo ko ibe ne afio ke tuku ya go ina sia marketi va vau o ia ko ko ne tu ia ko taimini o se ka leva ke ave on ki fute ia on ki fare o winga go tu e loto marketi o tu be i tu ia fainga tu o te ka pa ka be Koi. Ai foki o ku hinga foki ai fa fa talanga ko ai ko fa ku os fa foki marketi fa tau mai marketi me he kau taha koe na iai, na riski ai, o whakatau mai he puri anga koe hanga kuke o mai o akirisi, pea koe ospe whi whakatau ia ku whoki rewa kere ia ki hene afio, pea ku o kai rewa kaha ke te whakalere ia koe marketi o kakai o wawau o ku pure ia ture bai a me office palasi, Ai koe umea ia koe Koe whi mau ki wha maara ui kai ke pe, kai koe kai ke se mau aki pe foki ka koe mea koe ni na ura ki whanongo pe ma ura ki hupa hanga o whehu ia to mai koe mea pa kai ke foki mau ha taimi ia ke toi o hake ai ke wha ui whea ke ki wha maara mea mai no ai hake kai e ngata ai was pe ke toi whakapapau i pe whe mahino aki whe mahino aki a koe na o stohi i pe ia he cabinet decision koe wafe wataha kana kai koe mea ene mau aki pe ange ko lau o se hono whakatau mai
public in a place to oia he e nei ospe pu ma ga information go ni ba na tu ba ge po te ho ko te no ai ko me go na e fa mata go marketing he e po te marketing na pe na do o pa ge te fa development e market va o ko kai ke mahino ai me ana o fa malala i ho ko te foto tu e ge marketing e ko nga ko sia i fe no aki pa mo office palasi e ke hanga he development ko no fai i he hotel ko ni ta fa ko ni ai fata mafana one o sia i marketing ne tu u kalmal ka ko me e wo si fa mahino mai me office palasi office ko vana ka ku fenga le marketing ke nau muy pau e o me Aia ko ne tu ko ni o te ia hapaanga o ku risi e he pure anga ki he tu I whakatau i hana o mai ko ni pe ko foaki mai pia I he whe maheno aki ke lelelere pehe pe ko markete kakai o wawau ku ngā ke nau develop o whai e ngahi marketi mo whakatau e nau mea kai me Ko foi o lele na na ke kai ke asi haki ha mea pehe ke pehe to ya ha totongi rene marketi pe o totongi lisa marketi ka te follow up o a foi se hui ko ya ke nau ki fa malala mai na ke ha ma o pehe pe na ke ya fa ko to ya ha totongi lisa ko ma ko to nga o confirm ma o pe au e pehe ko e ka ke wesia he en foi whakakau ia neongo kere ne afio ka koe ui ko hono whakafoki mai me kau pisinisi ko whakafoki mai pureanga ka ai pa ko kuanga I whakakau o kui kai ke ai totong ka ko e ke me koe na o totong ke te hanga o te confirm I ha ko he tau se at whak he I whakakau hange ke whamatala na ke o mai lisi he tui ia ki he kautaha koe na ulak lisi ki ai panga pe whangea o whanoa I he tau o lisi tau ni manoa kai huma o ka business ia he ki na tau me kilu pe ia ai aku toki whatau ngai hake te ai aku ki se ni si apito ia aku na lisi ake he tui ai kere ai marketi kai huma o ka business ia o make money na tohe na supplis me ume pe he ka koe me maria aku lava foki mai ai o pai out na tolu ko nga he kon tu fu na ko na to tono na to na fa mo na to ha le pa ke la va ke fa o me na tolu ko pa pe ke fa no fa tau pai out na do me le si ka la va ke foki mai ko ne tai ni mi ka ku te ma pe vene fa fa mata la ko ya oi ko no moni ke au ko ta kwa kia he ona nga he pole ango te ngo ya foki mai marketing me ka business ko ni o foki mai risi ko ni ango ne afio o de na me fa na ta ke to lava ne afio e ko foi risi ko ta ni manoa o ki foi ko nga ne risi ko ni o ai go fata ma fa na risi ko e to ko si le wa fe wa fitu ko risi ko ai go utukalungalo risi ko to go ke wa no fa ni ma ka ko no o pai auti mai foki me go ke pole anga o te fa no mali ke foki ke le no le stakeholder oi I he ka pau ko ia ke wa fitu wa fa ni I he whainga le bolo ko ni o me kilu pepe kilu topsi o kuna whai ake ko hono saplis ake ko foi kere ua ko ni ai ako mo ni pe mato ak whainga ta ka te whainga ki ai pe ka neongo ka pau find out ia o kulisi pe kere ke ne afio te fok pe ia ke whanga whano he tau o ku kei laka mama o pe ia I he nea o ko kilu he tau ai ngai foi lisi ko ka sai ko kia ve no nyo hono o hake o hange o ne mau ngo e pito ke mau fa o ka na u ospe ko press conference na fa no ke binis kala ni pa fa no ke office palasi e mau inga go na nga maintain ai fala ka kai e isi u be ni
Kau sai ne hoko ko ni pe ne ngo pe ki hange u whakalari mai kulanga o fu fare a chai nei loto ta ko ki fute pe a kau ne hanga o tokonia ki mau tol ke fa ma po o la ke tohi whakalele i pe u mea ko ia te tau mate tau tol ka toka ala ke kai hoko e pe o tohi ha mea ai o ai pe fe mai no aki mo office palasi mo ko bana mai no abi to pe mo ko ina fio pe mo ko ini ke to pe marketing ke mai ka kai ka ko ai ke to ben ke to mo ai no foi ma pe ke mai no ai ko pe ko foi ka tai ku ke ka sai pe no ha ko na me ko ni he ko tu ko ai marketing mo se ma ko ke ki fakal ki whakalahi o ku ia i a wai me whi mai no aki ai mea ko ia ka ko pehe peo e neongo pe ne ki i whahela rea whatukoa ko la uga na sai po no ake ke toka ke kai na toki mau lere tai mahi no pe toku malolo at mau toka o maha kakai te ke mea ka sai hiliangi e ki fute pe ua ko hore pe ku fute ia ni maono ka se ai nai lo oia tu ngareva ku o ke fai ngata hono finga ko ki ave na to tu ame me lo to marketing ko nga fine ta ku o ku tu o ko ke ilo ipe ko no o hake ai fakau ko ni ko nga ke ta fil fare area en pe ko hake be i fai nga whakau whakapolitikare pe, po whainga teke whakapolitikare. Oku hange ku leipolo ai pore anga koni lotonga ni o ki modolu. Oku leipolo ki modolu whatu tāmaki. Kako uhinga pe ne whatu tāmaki. Koe mea iang o talameka ko uhinga ian ke no. I hinga hi mea ko o hake ngai tālanga. Whatu tāmaki ai pore anga lotonga. Koe ngahe mo fuofi ki he tui. Pea, ko mea ko toa pe na o mai ki kakai kamata. E maha ka nea upe ki whiri no ve ma oska to e whanki mea lahi a mo laku whafok pe mo to ke tui. Ai umea ka nea o mai ke kakai o me mei alui e whakau ko ia. Ka koe ke loipa ko tau mua, ko hai tau mua. Ai motive hono ai ngai whakau ko motive for campaign ni pe koe motive pe ke like pure anga ia ke tai aunga. Ka pe koe hawe whainga motive ko ia. Ka aku pehe anga ai sio pe ku pe tatau pe mga himea kono mo whamatala he wiki ko toa pe ke mahino ke kakai ko pau ke whai whe mahino akia moe ne afio i he way forward. Iyo ko te ole maha ko foi na whaka campaign pe ke fiti pe ignorance e kakai. Mana tui whaki solo ko i siu ko i nina tala noa lahi tawai. Pau meke ngai statement e wheka u aki pia moe wāgo ai pare mea moe kabineti pia me he tui pia me mona aki. E kohano mo ni ana ia ki a au ia. O ka pante ke whatonga o kai ko isiu a ki e tui, kai ko isiu a ki e nopere, kai ko isiu a ki e kakai. Ko isiu a ki ia, ko pure i rei pe whanua, pe ko pure i kowe whanua. Ko taimi ko nei mau ko mai ko o pure anga, nei tua ki o mau heke mau toke ho eki. Ko whe mena mau whili o mai kakai, ko ni au mau heke mau toke. Ko nea o tau kawe aku, o hukai ke pehea ke tau kawe, ka whai kowi pe ho eki pausi o ke, ka whai kowi pe tui pausi o ke. Ka whai kowe ko ngā whapuwhanga pausi o ke. Ko ke hawe ko mandui na ko aloa ko whatu ko vinanite, mo tonga tap fitu ke o mai nau whalala, ka pau o nau roto ke pure i rere. Nā kai o aloa ia ke pure i he tui pe pure i he ho eki pe pure i he kakai. Ko mea gogo te usio, hulu e ki ka sa ko mea tene pure i rere ke whanua, ke
inu he kakai e meli e whakalaka ko taulalaka whapritare ko mea o go anga ko tano ko ni ko tale ai tau pehe pure angwe ne toki mea mo lau ga kakai he mamafa uila spike uila mo ngai mepe hala ke nau fai na da fai meta sai ka pau wa nau fa tonu le ai o mau wao fige tu i pa mau hanga lewa o fai nga fatongia o ka minista ke tu hi fa ke uila tu hi fa ke vai tan fa le hal ko me e ku ko ai ko hinga o kai ke tu i ko no le polo holo ke tau pe ke ko laulan ke tau pe ya ko hanga ko pa talano he o me ko ni tai ngona fa fise por anga ko ili ko pe e fu fare ale na feinga ke na pelu kai nga wai he ko no moni o kai ke tau ma o tau e luxury of choice ke pe ke una pe kai te tau lava fili mai me he o nga fa tangata pe foi ka te fili me tu ko foi to fa pe kana feinga ko ke na pelu ka manga o fatu pa fa unga ke maulava coexist e mai hange ko me ko ni ne je ke hoko ki mo ko o si ko a so afisi ba ko mau ti te mengo ko ki ha pare mia ne ka ke te ai ke fa ma ka unga pare mia ke pe te vote ka ko ke pare mia asa ke ka ke o mai ka minister policy ko fonga ne fa ki mo na mauhanga na kuhanga fengai ke tuku au pita fonga ko ia ka mau u isai pe ko hai mau to ton gene heka hese agora o without discrimination Koi. ai ko me na mau fe mai no ki ai ko ospe ko mau fe mai no tan ko me mo ko ke hoko ke ospe alo consulte na fio ke unga ke ko na ke wo te tanto ya ne ngo na ku ka no te ke te ai li fa te falati kana ke wo ngo yo ku ton a kai mi go la ai ke fe pore ya te ai pare mi amo de ka ne ti ke ne afio ke te tala tu ya ma fai ka ko anga ya mai no ko ni stuto ne i structure go pre fa tu fa ka ko ni stuto ne ko ma fai ko vai ke foi vai tolu ko ma fai be o kafe mai ai go fare a ku fata ko pure e fonua ko ne afio ka ka ministra ma fai nga we o fonua ka ministra ai go responsibility ai go ko mau tolo mau responsible ai mau taliui ke ngai pot nga we ko mau nga o ko me ya ta ki la ve te pe ki ai ko fato mai ko he se tu kwa ki ko ne kauloea mo kau fa uhinga ke foi la gon pe to wa fa ki ke tui ai foi la gon by foreign affair ko ai ko mai no i he kwa ko fa no he no tau ka ve o se nga ki pe ti ai ko mai no yo ko ke no mai no i fa structure ka nga ki hulu ate me ko ni so ko to ko ai konistu done that's the supreme law of the land malunga ia hitui ko me go fo ka vai tui te tau hi konistu done ko ne pure o mai be he konistu done ka ye fi mana ko o mai ka to be me sai me he konistu done ko fature vai lao ko lao ya ko fa la be fo ki mo se ko u fa hino wo sai e mai fa ma tangi mo fa ma la ko pau ke tau o lunga lao ki e konistu tone he kai ke pe ka ko fa le ko he kupu valua konistu tone ka ia ile va halao ko ka ia ile va halao se pa ki pa mo konistu tone e tamte e lao
tu ko ni stutone wa le me o ku i regulation i la lo ia he lao ka se pa ki le va regulation ni pa mo lao mate ko regulation ni tu e lao o le me ko policy ko foi le volo ia fa ngai masai fa lao legal authority ko policy le va ka pa le o fe pa ke policy pe mo regulation ni mate ai policy tu regulation ai ko hinga pe sai ko hinga ko pe ko ku ai ko na tale na to ko loyo ko ya me ape ko no hinga ko ni stutone ko ia o tu ma ko ia o fata o lunga le va sai ka pa ko hanga maheni na ifalele pe pale mia anga maheni o ka pa ko hanga maheni ka fe pa ki mo tu ko tulo hiwa ku fana ku fata o ku mate le va fo yanga maheni ko ya pe ko me ai ko na ma ko hinga ko fata no hena ya lao ye na operationalize ku tulo hiwa ku fana ku fata so ko ku ta hiwa ko mo ku fitu valu ko ni stutone o ku ne hanga fana i me ko la panga public finance management ai ko la ko ya pa ke ta o lunga ke ho foi ku pu ya ai ko hinga pe ko la ko ni ko ko no fu ko tu ka o ta lunga ya ke ku to lima ku fa ai ko hinga ya ko ja me ya eliliu ka to ki liliu hata ha me ko ni stutone to ko me ta tu ta no ke liliu ko he ka pa te ai halao ke te liliu ha me ko ni stutone o fe pa mau pe lao ko fe hui le mago he ahoni o fe pa ki nai lao ni mo tu ko ni stutone ko tali i kai hare me ta mai ni ka ko no finga i ke operationalize ngai kupo ko ni stutone halao ko ha no hinga ke o e ma uhala e o ha o pare mi ha ko ma uhala ke u me ko ya pe ko ha nga mahin ko fa no ga ko me ne ko me ko ya na fa ipe pare mi ya pe mo minister sobre na ya ko nga mahin ya ka ko ne tu ko ni stutone ne tu ni mai ko fa to ni na fia Koi. Ko si o kai tai mahino ka kina auto ai nga structure nga legal authority ko ka pa ai mo na no ben to le hanga tunga piriki ko foi piriko sa que foi piriko ka na na to o foto tu ko fare ko nga ko fare ko structure ai o maluma ko ni stutone ho ko regulation ho ko policy Koi. Ka kone tōu koe ni o ku o si mahino mai ko whamoni huafa ni awhio ke whailao koe pe ku kei ABP i he whaunga halanga ko alu ki ai. Iyo, ko te awea ko mandui ko me ko ia i he ki whaunga ngau ko ni mini pau ke kabineti, pau ke whatahto konia. Pau ke whatahto konia, pena uto ki hanga le vai o to kasete o mai oni ke kualanoa. O ku kai ki umao ya webe ku nao sio ya whatahto ko, na e wholau whoke ne awhio. Ka kai ke ko tui ko ume ko nina o discuss pe he na mau o kuma ma tolu ko si ai ke awe ki hamea ke fe kawa ki no ne afio ko tui ga hakune to ne ke la consulti me ne afio ai ka ba na os consulti me ko ni me ne afio ko ki sa da wa pare mai ke tai famonia Koi. Ko hanga to la was me na o hake ko kai ke consult mo tatai. Ka pa ko li ko ni stutone, ai ku to li va ku fa no ku fa ta. Ke hawo ko le ma winga ye ki. Ka ko me ko stu, me ko fa fo ka va da do ke ta fa yo fa ta ko ni stutone. Ko no alai ni ko la o ke ne operationalize ai ko ni stutone. O ko si o ko ha me ke he ko mea whaka teknikare, we must do that otherwise. Ko ta o sana tolia o te si, a ene alta ia halao,
mga toke ke ko Kei whaki ngā daika koe, ko liliu koe nā tau whakahoko he wafe hongo fulu, o te kai ke fufu oloa whau ke mahino kata ki tau tolu, o ko liliu koe iana e, o ku lelei pe, e mea kotoa pe, kaku pape fo ke whai holo, fe fusi aki holo, a ngai mea na kai ke kakato, hange koe ni ku mou whao e lao, koe ni ku mou talanoa ki ai, ke whengai, ke make sure koe e lao o whanonga e ngai mea koe ia, kai ke whai pe ke hanga mahe ni, ko ngai ne taha foki o ku ke wha o mai, o ku whakangai lahi koe ai, i he ngahi tālanga ku whahoko, i ho pehe ko ia, o to tonu ke ulaki whai e consult pa mo tui, hange koe whili koe ne kau minister, o ku ke tau kawe i foki ngahi whakau pe, o to tonu ke ulaki whai consult ai pare mia ia pa mo tui he whili, pe toki whahoko u whili koe ngahi minister mo mea koe, pe ko ne o atu e ne kakai koko ne whili ke na consult ke mo tui pe ku wahan toe, ane te mea tokanga ke ngā hingoa koe. Ko ngai o ku pehe he ni i he ngai tālanga. Kono o ku kau e mea koe no ave mawhai ke. Hange tau te puspeta toke ave mawhai ke tui. Koe ngā ko tau te whenga ke o whakaongongo e pare mea ke ai. I he mea ku tūtu uni ke ne whili. Mea koe tiko, mea whau hinga le leipe, common sense. E tolo ko tuga ko ni sulpone ko fal ta falave ke ko pe ko fotu ko e minister e fo tu ne e pare mia pe fa no fo ne afio ko tu ko fo ya ko pe ya ko fo joining operator yo ko end e ka pa na bi prese me wa ake oa ka kwaile va me urite aki mengoni ai ki au moving forward ke tau ta foka po alienated ne afio ko ne bone o so mai ke fili mai he ka kai ko ago foka ko ke me ngoni me fo ngali ko ago ko ne afio bina ne fili me ka kai pe une shema mitu ko ahoni hanga ko ni sudone whakatangata ne afio ke whiri me kakai whiri atu he kakai. Aki e na whemahino aki pia moe pare mia. Ko tata no whoke lau Einstein. Whaibe mea tatau amanake aula oke. Na ta was fau mai ai. O atu e hingoa. Ai e whewa moene ne afio na iai. Ka ko te whemaua ko ni sudone. Whakotu he pare mia, whanau he ne afio. E ko foi pea ko ia, pea whanau ko ia, pau ke na whakahoko e ngo foi mea ko ia, he taimita. E kai pea ko whakotu he pare mia, pe whanau he ne afio. Ai o kuna whakatu ia e na mawhai ke na whakatu e, paka pau, ne whakatu peo hoko pe ko ane whanau mai he ne afio. I kai whemau ia, e solo e fukuanga ko ni mo tau ki au ko ti only way forward e lava o fa hafe mai no aki ka ke sio he mea goni ke ta whakau he mea goni le lei go o consultation talo e whanau he longoa talo pe me wanoa hongo fulu ke whiri he kakai e kau no pere na eu mo le ia ko tau te linga ka koe foi exercise ko ia ki hawe ko viu ko ki mo au tanga to le titi mais a existent a ka no pere I fare are aki e tau filia hile ngo tau restricted pedal dol ke ki foi certain group ke ki foi tol pe ke tau fili me ka ki hawe na ku whakakau au ke vete I si ue ni. Ko I kai ke nau kau I hono whiri e kabineti. Ko unga ka nau nofo o hoko ko platform e ko whatongia whakatal. Ka toki ai hataha o tau bewa hataha o ku tau kei. To o mai he merit. To o mai he merit ke mewa.
ai ko ke tau alu foi fonga ko ia ko pe solo pena me fe so tau alu no neongo o mai tau to ta fi tau to vile tanto que te mai to ta ai ko nga ko jela to ta fi tu nga awe tau kai foko o ne foko ka foko me o pe in a system structure fe male que consiste falere foi e wiga que puna e ha me ha feito o progressive o first stage aí a ko CEO e ko ki fare area mo imagino que te awe interest que me te pire que o mau inga pe que ia ha asino o whakapapa. Ke oe hoko mea gondai hoko he pure ankoas. Ko whatano ho ke prinis kalau ni whekau aki. Nei foi taimi na mau ki longo ai he mea. Whekau aki ni pa moe role, moe function ne afio. Aia ko whakakau na peheni. O tago kanoa nei peheni. O whakalere koe ai ako. Ia moe teuteu e whanau po hoau executive. Sai, peheni lewa whakaukau. Koe kaimea kua ngoe e hoau ku out of bound ai behavior ai whanau. Koe koe de atonga peheni. Kapa he kai te mo fai me o tatu te utala mo toka papa. Ea koe foi whektoa ko ia. O la vai o ne discipline ai tamaiki, ke nau alwe. E mea o discipline no tolkai. Pautang, ko si o ia ke rolo ne asio. Si o mai o kai ke lava kau minista, kabineti. O whakalere e whonua. Aia koe mea o inga koe sio. To tonu lewa, koe ui koe whai function tali ui ki whare area, koe mea aia ai. O hiwa koe hau eiki. Ke nau hanga whakatau lama, hange hafu whahe uri koe ke pure i lere. He koe hano no uhinga koe panoa koe ke pure i lere. Ko hano uhinga solo he koe pure i lere pe e ngani lere ai. E wala lele ai. He koe whatongia whatau taru koe tau i kakai mo e awhi wala tene awhio. O koe kai koe ngai fu wala nau tolu. E function koe i he rolo koe whare area. Kakapau te nau o mai o kau he tila, o kau he peatu ke paremia. Te uwhiri a koe paremia, te uigini maka koe kakeo mai ke u minista a tau taia. Te uigini maka koe kakeo mai ke u se au. Aia koe taimia kou tahara tolo cultivate atakai he kai malu ai hauia whanau mo haku whanau. Koe mahu inga e lolotonga. Koe kuhinga utahana pena whatahana fau solo oku kai oku unique e tau composition whawhare area tanto. Koe hake petara no, ko upehea nusila upehe. Koe composition e whare area nusila, whare area fisi, whare area Samoa, whare area Amerika. Completely different dimension mei tongani. Ko tongani o tau o mai i fotuunga piliki pe. Ko fotuunga piliki pe. Ko hau whaka constituency pe. O ko pehenga i whanua koe o nau whaka constituency. Ka kuhanga he party o fotutu ngai fo i piliko ni koe whare. Ai wai whare nei hinolo, wai whare a reipa. Ka koe tupunga e malu ai kakai ke nau whiri ka pati o gai koe whotutu koe whare. Lolo tonga e tau hao koe whutunga pili. E marawa whewege ke meruai ka pau koe ane tau komposini. Whatau hosi pe ke mai hau. Hau penia, o hange ko whatala noa o hau penia o hoko e whatau hosi o ku te mate pe kita whare mahang te hui tai office. Ko unga pe ko whatau hosi. Aia ko sio ko ke mahu inga ko mea ko pana tau o sfou mai pe sai. Tuange fui aki mengo ta fa. Tau o sfou mai ko o atu he pare mia e ne fotu. Paka ke sai ni mai tu i pe toi fa no mai tu. Ko feu e tu.
te tau pepe i leo fitu wea. Ha me fai. E kovi ke tau koni sate e na fio, ki mua au tau fai tau fuatutu. Pe koe tau, koe harewa, ke atu ke eke ange ke whainga whakaua koe. Ka paureo te tau oate tau fuatutu pa kai ke whamon mai na fio, koe tau me fai. Ko tātou alahi whoke ne hoko mea ko he tau i whanonga mga he liliu. Pea ko ke la vai a solo vai, taha i hapurianga. Pea ko hae tau mea whai, ko ne o atu pea ku kai ki whamoni huafa pea ku tau hoko pea hea i pea koe kia hano whainga solution na te tau si o ke tai nimi. Ko mai ne o whehu i mai taha ko niki o ki hanga o atu he ku whelawe e pea mea ta tānoa. Koe whakau whakau nuku ne o mai, na me fe hanga ko foto fa e wipi na me fe ka bana mo hanga mo tolo liliu e fa no fa taha o ko instituto ne ke na o na tau si lave me go ni e liliu ko instituto ne pa ke lote ho e ki pa pa ke lote ga ina fio ke ka to lava liliu ko fa taha ba a fa to ke lao ko tui ko de sain fa osia ka ko ne pas me fa le pa ke lote ho e ki sai na ko se o te whakau wani ka paura vai e rota ho ki kai kai e rota i tui kai ya koi pe tau te alwa be i tu ngata tau pe ko pe kia hata tau ke fononga pe hange be ne ko finga ko ki sola he mama ko mahino ko ma ke ku ki foi tau pe u ko ni Kua pau ke tau coexist, ka ye leaving no one behind. Kua pau ke tau coexist, ka maha ka malava pe ya mahino. Hane ko ni, ko era kulava pe hene afio o fekau e ho e kige na sideline pe ko ke na te kau. Ai mamawai, ka tau no fo tau tolo kiwi ke tau file ho e. Ai ko poini hame ko ke lava ke tau kala noa ai hala fononga na jol na usanga o vai se me ko ni ai maoinga ke tau kala noa regardless ai preparing is o nga issue tau kala noa ai fu te bile te mama e ko tau ka o tau fana ai ko ke tau ai tau ai putau ai tu ya ki ai mas eu tu ya ki ai o kai ko o kai ke pele o ke te COVID ki au o si ako mamani ko ye hanga he tau ia o mai halere mai ka kai fonwa o si aina te le talo e tupanga si aina me ngai senturi mai ko o mai pe ke taiwa o ngo fulto po na o ke tau pe kai pe ke te fi tau ko si aina na pena doria e kai ke na te fi tau na to luia na lava na to tahi ma ngo fulto puia ko vai whakamahina ko income whakamahina ko majority ase ina ko panga ngo fulto mahina o whahoa ke au kai ke ko hinga e kutara noa ko fonga ko na ata ten me fonga ko ko hanga o ake ko tau pe Koe maha ko tuku mahino ai whakaukau ia. Koe ki update pe ku kore mahi taka ni ke ki update mua. Nai mahino whoke mea kone case koe ne trucks koe ni i he panke pure. Na ke kore pena e kore he potungau pe koe komisiona ke whalala pe ka te kinau tolu kuna unga ue ke ta whako ni koe ki kore pe ni i koe ni pe ki update mua pe koe hae tuunga kui ai case koe koe kile taha nima. Oye, io, que eu tenho fe huito tonu ia. E ko no inga eu ka fata no ke me ko ni. Ko vila ma hu inga ko ke tau ku ngai tai ni, ko update ko na mai ko se ka ak mo container na ku race ko ke press conference on na mo me wa fe. Ko spoke ai to taha yo whakahu pe whakailo ki bribery mo ngai mea ke
ka kia o mai no mai ona isi o ka ki amana kia ko me ko ni ke whakailo ato ta o amana kia ke whakailo ato ko valu to hiva e buta ko mando ko fatala noa ta o e time na ko hanga race issue is a organized crime e malama fe ke na whakailo pe ato ta lotonga ko ya na ne tribe hame ko ke puke mai ka mamo ko ka wate tala no whakau ko ni ko ilo pe ko taunga tanga pe wate issue ko wate tala no ko na pas ko plaka ko ifisi kilo tone fa boinio na fa ilo fa ta ha fu to hi kapate tau hanga o whafofua I tongan. Talo e tau puke trucks ko whailo pe toko taha koe nai mau. Te kira wa whailo ha netueka. Ko whailo koe nai whai visi ko fu netueka. Ilo e tamago koe na ne mastermind, tamago koe na ne kau player he fuhoi mea koe o ange na wa tau tia tata. Tamago na mastermind koe nai tau tia ke mate. Holo I whai tau ni menima, tau tolu noa, tau uanima. Taike ko huinga ko ke oreva no eke umea ko ya ka oreva ke ka huinga ko ke ilo ai ngai pude tu ka ko na ko tau no fo fiui mohai ya hola ka toria ka ke la vai ka tuane ko tai mention ko ya ke ka kato awe ai Wangi me whenga maria ka polisi ke whai upea koe ni. Ka wangi ko gulau, nai mahino mai he whaitara noa mo ka minister polisi koe a fisi. Koe ka trucks cartero ia I fisi koe ka utonga. O te heka ke tau naive tau tolu koe jaha nau netueka mai ki tonga. Taike? Oi. Mantui na kai pe na nyongo ka tau me ko ni ka na ke ha pay attention ki ai ko me kon ke container na ke fa pay attention ko to mai va puna ai ha mahaki na ke fa pay attention ka unfold mai pe u me ke tau tokanga ange te la yang u me ke tau hanga fa to ngai kan mata vai mai va na piri ki fonwan I ngai organized crime money laundering mai organized crime Koi. Kone tō whoki waiwhi hui ni ko mai pilatek. Une eke mai nei hao lau teke ngā au ka talaketi mo severe. Mai ka tamakoia ko te aha space pehe ho mo ihe pure anga ke aha space atake mo ke whai aha ngā au pehe pe ku ngā high priority ko ni ku mo whima ke mo whai he toi ngā tiko ni ki November. Solo ko issue ra ko na o ko race pe au he time. O ko va mai na to ko idea no pe hen. Na winga ko hofe por anga ko osi. He ko na to na nga we sili ni te ngoya. Ke faka si a no mau e ve kakai. Ko no tampolo ko mau fe takai ko ni ko no mono faka ma opo. Ko isi uia ko ki ataraketi ko pe nolo ko au frecevere mo me isi uia ko ya o ihe ko ilo ke to na kabineti bu na to ka ko na uia o no fa to kan ko winga kara no a ke pure ile telefono ko winga ya o ka ye o haka isi he ko no ngan solo o si hui mai ne afio ke pure ile telefono o si hui mai ne afio ke tu ke shokita o si hui mai ne afio ke o hake fofonga kakai mo fokalu fua ma ulungai ko winga aku o ka no pere pe une hanga o mau pure ile telefono o ka pe no lo pe o ko winga hete o hake u isi u ya he kai ke taula va tolo fa hoko fina ngalo ne afio ke pure ile mo fokangata ai o mai trucks mo dia ka pau ko ka kai beni na no fo mai he anga mai ni ke ha wa winga ya ku nga we aku o ko ke u pehe ke o nga ko
kabineti pau sio ke hele wa me he I kai ono mo ni sa pa mai ona na ku na ni mafabe eu hanga o koloni o akamai o le o computer ko le o computer ko ke mal le o pe ai o le tolu pe le fa ke whakakato ni agora no mai ai he foi tai no o wanga I whakau o hanga I whakau o fu riven lahi ko o stoko e anga whale whanua e ki tai no na huai kiloto ka kuia e mea o te waki to tata ai o mea ma winga mo ne mo moa fala go wanga veve ono kai ai elefanite Take one bite at a time. Kasi pa ko ay makaya ka tang ko na pe una kai follow lo na to le fani pe una fu na to le fani. Ume ko ni ko ostala no ai public space. Ko kure ako ko te hange ko pe ko o hui kai ya ma fai fa le vele vai hata I la lo mamani. Ya hange ko tu wa ki na fai ka uloya o ko ma fai tu ya hange ai ka tai. Ke ko ye ila ta ya no halanga pulau aku ya ko pulau ko tau ve ko pulau ko hala fa ta mai fa lo sika ke pe mai ta ha fa le va ta o yo va beta ha fa le va ko lo pe ka ko me ko o tiu a me ko tiu ki ata tiu ki ai va ve ki ai e un mo le la ko ai fin mo to da ai ta mai to o mai de lo tu pa pe mai Viven Pero dai na ave la mari go si so o ai to afa ko italien na fa si so ko me a ponto I go sto pe ko sto ko nai ai go kuinga pe na kai ke tau pe mai pe fono o mai pe ko ta pure fatu ko pau ke tau nga u mo de afio ko hala fono ai ka parte e foki a kai ko ni o lawo historia an mahuinga I agora na hanga e tau fa hau o fe kau ya genere mas ke tukuange ene u kolonia na ifisi ha e winga fa kau na e pihan go hene fa kau neongo he ko tamen mama hai go a genere mas me tongani na ne pehe ka tau fa hau pureanga ko hena te alu pe o kumi ha pureanga porque también na ne konka to ya lau ne konka pe lau na ne fuse fuka tonga ko mai moto ko dombe I fishi na ne fuse fuka tonga na a o kita veuni ko ne a mai ko ki vano revo o kore ko ta ko pa wa ta fa a ke na ke to ko nyangi ai ne fo wa na ke alu ki sene sai Pekaiman na fa toka nga ia tau fa hau ai ngahi hivi go ngahi ngahi empire muri se amane France America Britania na o mai go o kamata ke na kolonia to al Pacific na ne fekau I leva a henere maaf ke ne tukuange tui foka to fuka o ne fuka ngai moto físico hane winga teria na ma go Britania afisi ka ui ko unga ko no konga go ma fu go mea fai pete na wanga le vai o take over botonga ai ko kala noa hange fo matara ko na fahinga ko hange no fo matara na toria hange hana mea ilo o mai ke se kawe tu I ke o te kau ya e fale le fonwa hira mo yo que amo tu I ko fa papa ya bitu ai nga ona fa ya kisi I no tau takiau ai ko me ne le u nga ga kisi ke le pe ke ne hanga o ri kava I pe ke ne fikau ga to ma fa ye tu I ka tu kai ka pa na Raki hilo pe au ki moa. Keke. Ka kona mo ni ke tata ko se hu I ko ni fa ka kai. Hai hu na ke fa ya ki se tai na ne ma wai. A tu ma malunga ko e pare mia. Ke ne hanga o este pili se umbe ko
o lau no ai kau ki gon e to bua ko viso de agresi e to gado ma que men na fadonga i press conference que na frau ko foko ko from memory ko nga ko e ko to ki fai no mo press conference ba me pare mia tale hoko ko ni me gon na hoko fale ale ko ko ngani na ka ge imagino ka que o loto que e que tu ko ha na hangai se fale ale me fale ale o tautea i koe te o mai ia ke te fai me foi tautea ai pare mia. Ko nga he ko whakau atu whoki. Ka pau o ku nau pehe ke o mai ke pare mia ke ne whai ha tautea. Na ton ke tuku e whai tautea koe. Ko nga he e ua rewa hau tautea. Tuku tautea ia ana. A pehe sea komit kakato e tautea i koe to ho wahe a fia. Sai tautea he ko mawhai whoki he ku sea i whare area. Pa ko ia ia une whai tautea o sea ko ia. Pa kau me ka koe pa pau nau pehe ke ave ki he pare mia. Dope Minister Police ko tautea e toki whahoko i he paremia. Ka koe na si whai e mea koe pe te o mai rewa koe ke tautea i do o na te ave mo sea komika kato ke tautea i mawhitu e taha ke ua ni tautea pe ko koe. solo mari pe taute ka tautor ko himeni ko la ko talu e kuhu mo e kuhanga o silence status quo mo e atunga pele ka mea mate tonga tafuto tuli e peia he uma ia he o mana tua mo tai wana mate ko la weni a na fire he vote of no confidence go wa fe watol pero o mai te pile mai ko ba o si te go mando le ministra o si gabinete Moldovia. Pero que o mai go lau. Quando fanno la che ha na foto tu na pe ka tope. Tai au ma o sa to ta fite foi mia. Que au porque solo o pe na na fo. O eu no fa to ganga. Ko ha ne hoko ki au. Ha ne hoko ki au. Ko me go mai no ga au na fate ko vinani te ke pure telefono. O kio ke wele meni tiko ia. Hata hawai ke ai no ia. O te ke awa ke taupota. Ko ha winga ro to ge alge taupota. Tu tai me to ka me ke kakai. Ma tu ko tau toria ko tau ka do malo mo fu me ka to. Tai me tu ma hena ke tau ma to si ma to ke. Tau se pa ke te fasi ke. Ai ki au ki ko me na ku na la he u me na fa ko ya ko nga ke fan ke to ka me ene afio ki ai. E ko no mo ni ko sio e kai solo anga ta kita no e foi kai mentin ko ni ta pe ta to ange na fio tu ke ta faki ko hai are vai ta no fa society ko pare mia ko ne foi albene ta pe ko pare mia ko ne to malolo ko ne ken be ni na no fo pe i to ta tolpe no pe to ta tol albe to tongi ako to tongi uhila aki kainga pe i tonga taptol pe fili mai ki fare ale fili mai ki fare ale ha ora va ka u fa fonga go bea o na fe fa tawa ha go ministra me ha u penia que vai o so pe do dolo mama ti que fa tau pe fai pe foi fa tau ala que va pare mia pene fai tutto ni levo che fu cato panga e fono o se go ai finga che tali mai fare area na tala mai na autoria confidenziale un nego ya o hanga se tau fa kau ai ko foto te tau te alo move ne mo ko ai sa ke no ko pare mia o ke ai pe ai move we na ka kape pe ko hai au pare mia ke fai pefe ko poini ke tau hanga o malui whaka nungi lai ene ahio ke ne hoko ia ko baseline ke tau unwai ko ha hono uhinga ko sio ene solo mos mahino tau tanga no tato he pure to taha mo whaka tingi tato
O kui kai ke utui ko halau maari e ko o asi mai mene a whio ne roto ke ne hanga o whakamamahi e ka kai whanua. Talo e tū tanu pou ai tau koni sūto ne mai. Ke tau hange ke tau sio ke tau whakaukau ka hange atu whakaukau te ngai i tui he ngai pureanga ko e moi. Ngai tiki tato hange ko o sa tamu ko hiti la. Hange o ko whatoanga e au ia. O hange ni au tau ai tau tolu ke tau hanga toho e tui ke hange ko natula ia ka kai ko e. E hene pehe ko ton ke eliminate me governance process. Ai o kiao o kai ke fumahino e ba. He na aku ko au ne kai na aku nofo ke pule le fonua ko nga ko me pe e lava e ka kai o inu e meri o nga o ngai whalara kai fonua. Ka koe mea ngoe na o ko hanga whakatoa ngai e whakaukau e kai o ke mama whiunga. Nā ku o ate ai tala noa koe ni he na ta os porokalama pe he tala noa koe ni. Ai fōfua tawha koe he uri ai saimas tuini o mo ui. Ka koe toki hoko ia he tahiwa walu ngō furu tupu solo. Tālu e tū e fu medical fraternity. Tālu e nau tū mai me ka mataanga mai peo ka laisi o hau ai kau toke ka ai mo mea. Mo te ki ai pe ke lava e ha taha o tafa e sai mistuin o mo ui. Sai. O kuhina ne e tano koe ke whakaukau, ke common sense approach. Koe mahino koe ke toke tā koe ni kono o tafa koe i he ulu. Koe kamata koe tawha he ulu, o hoko ai excessive bleeding, o mate ai loa e ngo pepe, po taha e ngo pepe. Pena ne nofo le vai a whakakaukau, sai. Pene, foi mahina e tolu ena o ange ke ne whaia e ne recesi mo ne whakaukau lahi ke mea koe ni. Na ne haurewa mo e foi solution, kai ko hatoe ilo fo ouia. Haurewa ia, o ne raki whakotu, ke raki tafa he mafu. He koe ngā koe, mea bena o si ai, o si lava be ai heart transplant ni hei taimi koe ni. Ke ne tafa he mafu, o ta ofi, ai tae mafu. Ai o ki pepe. O sa pato haurewa tafa he ulu. Tafa koe he ulu o spanehanga o pena i ngai kalava mo mea go mea o se pane toki tuange mai lewa mafu kai lewa ke to hoko excessive bleeding whakato mo uilo ai mo pepe ko uhina fo ke tano be ko me ai a tau tolu ako ke tau fekomi i ha solova anga o palo parema ko tano ko ni ko no solova ko palo parema ko ai ni ko tala ia pe whakafoke ai ngai mawhaia ke tui. Koe uhinga ia pehe, it is paramount. There is no other way. This is the only way forward. Ko pau ke tau whengau e aki, pe moe tui. He kohona moni he kapau he ikai, Ko where mai wheitu ke pehe te tau uau ai he kaha. Whewhitu. Ko tau te hoki peo. Move we whakalot whanua, Civil War. Aia ko whewui rewa, ko wherewa mea o ku whehalaki. Hono o mai ke tau consulte ne awhio, tau whemahino aki moe ne awhio. Ko hae mea, he ko urua ki eni preheni, o si hanga he ko nistuto ne, o paine ne awhio. O si ui mai ne awhio, papirikiri ke purere. Ne o si lava sio. Ki hau kai ke utui ka pana e aha ngai mea nai hoko he pure ai tui he kuohiri. Ko ha mea ke ne tiwhainea ke kahau. Nā po tau tolu pe solo. Koe ngai mea na tau whai he kuohiri. O kai koe mea e te ne tiwhainea i tau kahau pa po e tau destination. He koe mea taha. Koe mea taha. Koe esensia pa koe e ritoia oi pekea akalaisi. Kene hanga. Mitai kau vea ko tato kia.
no ia ke ne hanga o mai ai whainga maari ki he kaha ko toa. O koe ke uinga e koe pekia pēa kara isipa tau maa ni oni lewa. Une o. O kune hanga o mai e second chance ke tau. Whenga ke tau improve ang te lereia. Ka kona moni ko si o mo kobi au pita kau e pe ko o koe mea nei whatau e tau passporti ko ave me kona. Tau e ko whenga negativity e ke tau la te tō la ngai whanua. Ka koe kai koe ai au koe ni koe ngā koe katneti e so. Koe ai au koe ni he kourea pe au ke u mea ko tui o te tau e pe ko wharearea pe ko kabineti pe ko programa koe ni ai ko si o ku taki halai ko wanga ko si o taki halai mahalo o mahalo ko whainga interest mahalo ko whainga interest whakawhoi tui e kusio he ko uhinga o ku dynamic pe he whakaukau ke pule i le whonua o ku kai ke uhinga ia ko ha mea mako ko uhinga ko mea mai kakai hange kau ko pe hele pe he o kai ke no whauia ke whakamata lelei ko uhinga ke pe he kakai whiunga koe ke minista, whiunga ke pare mia. He kuke, le whakapa kuke whakatotoka. Ai koe ki hawe o koe me e o elito ki au. Hange ko nake lawe foki ke ku kore whamore more. Ko kore whamore more matunga e ka pau hoko e ku mea koe whai whare area. O ku nau ongo ia more ai o nau ngeia poko nau rangi poko hane. Ta koe elito koe ngau whawhare area ke pure i le whonua. Ko ai ke au o ku ke he mau pe whoki anga i tau whakaukau. Ko au na ku hungu mai au ki whare area na ke hau interest a kuia ke hau ai o mau whawhainga mawhai pe whawhai. Koe interest i pia wehe na ku ngoi o ku kai ke pure i le whonua. Pia koe taingoe na alua i ke kakai ne ke uloto au ke alo o ange hate lai ataka. Alpea pea ka pau mo uloto ke pure i telefono, pa mutu o mai ai voutika. Ne ke o kau au ia ai gogo e pehe ke o hao tanho mo hala te hao. O whenga mai tanke pa te wanga uta ho mo e te wanga. Whenga mea tau wanga tau whanau ai koe rera kwene ke mbeni sola te tau whanau he tōta tau te. Ki au nega ke u loto ke pausi ai na pau peo rea hanga ton pe ki ton tafik pau peo mo to loto ke kapau o familia o matunga beo ye fileo de al filia piveni ko familia e filia e o de al filia piveni na au mai me ke pe au kapau o ke loto he na ku ilo ia e mafa tuki mea goi na ku ilo mea goi e ai tai mea e ui mai ai firma o ke fai moni ke ko inani te goia o pau ke fua ko ta no tamaki inwe ai kona mea goia ka ku ifo ke te inwe kona he te ilo ko falala moni no mai te va henga ka kita ka pau ko te alu pe hoko mai ngai kona go ni ko te iloi ko uga mena na ufiria kita ko te alo o tanua te ki tau mua koe mo tu whate kon te ina mua koe koe tuai pe pato mea ko te lere wawe e ke ifo ate inu e kina a konda pe wa whata maki te whaka mo anima pe te alpe o te kovi pe te whaka mo anima pe kone lulu pe koe ai matangia o kita mo o ange koe kapteni koe asika haka kai o se la mai ki waka whakahau he koe ki te whai mone te pene kai ki te lalanga i te kovinani te mai kakai kau ia pakapau pehe kakai koe ki whiunga e whahau koe ku whatongia ke pure le whonua whafo peka o koe ki pehe ke kau au he whainga mindset i koe at all costs koe hape whainga
ka mai whainga mio i mai whainga whana whala ke te alo whenga ke te hanga toha ki a ke kakai ka i pēk whakau Koe wha osi pe whakau konu ta tala noa ai. Koe ngai kupula lai whake pe whake ni e toi ngingi lang e tu i o kapau e kai ke kau e tu i he ta maa pa koe kau he ngā ue ko he i kabineti mga mea pehe. Kako kusia whake ngai kupu konu ke wha tala noa ma pe wha noa pe wha taha pe ngai kupu konu ki muri mga mea ko ia. Koe whehu i whake ko whehu i mau pe i tanga he polkalama. Wai na kai ke kawai he tauriri wa whehango fulu ke whaangataha. Ka pau koe whakakau ina e maho i ngā ke tuange tu i me he kabineti ke mawahe au pito pe ia whaalanglang e ta whaakoe kai. Ka koe hana kai ke whaia e whaiririu ke whaangataha pe. Ka tau lea rea he kai kumante he koe tau konistuto ne he kai ke ririu mau pe tau nima tau hango fulu. Ka konistuto ne e toki ririu pe ia ha. Ngai whaiririu lalahi o si atu hau. Lau i tau lahi. Ko mea pe ko whakau whuki ai i ta pe na kaki kau he ririu ko na tau pe heke ai pe ki mea koe ku lawa koe pas wheungai pe koe na kai pe ke uhinga pe he ririu ia ke toa osi pe koe na kaki interest he ririu ia ke toa ko toa u kupu ko ia ririu hange koe fotu umai tainim ke mo whai Solo ko whainga ka whake mea koe ni ia e solo he unique a circumstances ia tongani Toko pehe ko mea pango mahari e kake liri o hange ko hanga hawharia. Ke sio ke hanga ai whakalere whanua. Me he whonga liri o whakauka mea koe ni. Tau liri o he wana hongo fulu. Wana o wani mai. Pare mia ke ne nima. He whiwahata imua. Hai whakawali stau tolu. Pehe ko sistemia o kune hanga o mai ai. Mana toi ko mafuri ko ni ko whakamore katope. Fua katope ka kai tu hau. Pe ko mafuri ko e hoko. A o sila to tuloa pe te ni. Within 15 years pe ko ni. Pare mia ke he toko nima. Ai o kapau te tau te ao ato tau e wanoa mahalo e liliu e mea mahalo e tau e wanoa koe mahalo e awaris te toko wanoa ka pare mea he whaitaimi koea. Ko poini eni. O kui kai ko ha whaunga e nia ke lolotonga pe koe e ne lele tau to'o mai fo i whaunga o whakotu uia o tātu ia ka to'o i whaunga koe. Ko hinga e tala noa ko koe e tau coexist pau ke tau alpe consultation he tau alpe tano ko pau ko tu eno kune o sui mai pe ia te gai ko tu i fika ua pen he tau liriu ne ui mai o mau inga pule lele ia ke pule i telefonua ne o sisi o mai ke shokika ka ke hanga whakakau e mea koe ni ka pau na e uke pehe na e toi ai, na e mei toi ai ha pare maka pau na e hu mai kau pare mea koe ni. O whakalere e whonua. He wika i utuhi solo na e uhinga e tau liliu ko no uhinga au kai ke tau whee mau i pure anga whatui, tau whee mau i pure anga whate mukarati. Ki hau ko mea ingo mahi noi, na i kai ke tau whee mau e pure kovi, na tau whee mau e pure leli. Ko uhinga e whinga ke whaaliriu. Na hanga he sistemi hoko o mai e pure derei. He na kau tuku aki e ne awhio. Koe ui koe ne whiri. Kau sai, kau hanga o hake kup whataha. He tatara nope koe ni. Kup whataha, o kune hanga i o whakamahino mai. Koe mawhai ngā wewe kau i he kau minista. Aia koe kau minista ia. Na ne hanga mau i. Ai palala ai kakai. Palala ai tui. Aia ki hawi o kongoia o hange hafo i ako mauloto. Ai ke tau to'o mai e o replacer ke tae whakakau. Uraki e. Koe uraki tari koe lot whakaresida ne. Kau tāno he historia. Tau whahau bina ne uraki tari koe. Nei ke tari e ho iki. Kei ke tari e kakai. Hame na e loto e hoki, loto e kakai.
na ikuta na do na wa ki tau fare na to le tau va hau kamata pe me va ai na wa ki tai kakai tai ho e ki ke na utari lot ta mo kakai ke na utari lot o mana masi na te fi ma we ke te fu ma he mo va te foki ma mo tau fare tau va hau ke na utari pure re Kapate sa pa ko ni suto ne kupta fitu osto to ni kupta fitu ke pe telefono ai pe e ga te ke fai ho pure fili mana ko pe ke fai ko ale pe to si to to ni ka te ke fai ke le fa lu fu iPhone ko pure le ko da no na o si fatu pe iPhone 1 ke pure ile to ma ko la umana ko ta pal pare ma ne o mai pe ia o tali lo tu pea hoko tai pea ko heiri fia na ke yo mai ko mama mana na tu o yo na te mau ke te fe tau fa au ke au me te tau fa le o wapi mai ake ko Piveni ko dui mahal ko tok fa tonga ha ke ma fa na da tala no ka ko fa ko ta ma ko ngai ni da tala no ka ko ke taki ngata muai ka ta toki hoko atu i ka hau ka pau ka me ke loto ke kakatoa ke whama apopo ka ta toki hoko atu i ka hau. Koia solo. Koia o tafe tata noa foko koia. Ka ko malo pe ma taimi. Ta to hoko pe he we ka hau te o whenga tau me wa yo argifis. O ko o tana tunga ki fohai whalaite i USB. Ka koe mea nia umari o toki whatonga ia ka ko hunga whalau e nea fio ko hunga ko tāna tūnga ko nei USB ka kumari mo gitari nei e tōna ko ia ka ko aloi pege mau o mau taime pe mo e whanau me whamiri kai malo e mau whamari e so Malo pito piven ka fa malo atu he lawa ki ma e whainga maria ni ngo ki wawa ka ku ta fa malo pe ko interneti ku lava pe o lere pe poloklama o se poloklama ki lere pe ta interneti kala monu atu i he folau fai ki fiske family ya mo e tanak tu nga ko te fa hoko ata toki sio he we ka ofa tu piven malo so whamalo te kainga i he lava koe ki mō kao mai he tau proklama koe whatwhanua whau ki he weekend koe ngā ku lava ke hoko atu kai ata toi ngā te weekend ki he ekminister ke lava whahoko ne wholau i ngā huinga whawhamili kai lava ke te whai mo hoko atu ia i he tainimi tau wanga mahe ni whuke tau wha proklama ofi atu ke weekend ni ka koe ngā koe ke lere hawhare area pe aku mau e whainga maari e koe e whiawhini o ku whai whamalo lahi atu ka tiki mōtolu. O ta tau pe i he Facebook, pe mo e tau YouTube, ko tui ku wakahi fok mo tōlahi apito, o ku mo ilotoni, tau kau whatahe polo kalama, pe aku whamalo atu ka tiki mōtolu koe, o ku mo hanga sea te tau ngahi polo kalama, pe aku tumu ake whamalo atu, ki ngai ka tau kau sponsor koe, o ku mo tokoni i hono sponsor koe tau ngahi polo kalama, tata te fito ki he ki modol koia ko mo wanga mahene ki hono sponsor da proklama ka ke ngalo ai South Pacific Loans i he toi ka ta financia o ku Iloa no silani i he Cavendish Drive i Manukau Iloa ko ka ta financia ma ai tonga pe ma kainga Pacific i ha o firma o ha fainga no paanga ke whakalama ke fainga tono no he family fatau ha me alere pe a ubi ke fatau api lava le reibe e he kautaha ko ia ko South Pacific Loans ke nau toko ni ati ke te koe. Ka mea pek whia mau ia ke to'o ho telefoni a lomi i fika tak totongi ko ni noa walu ngeau, walu hiba walu. Pea e tari atu rewa. E ki nau tolu ku nau lava o talanoa whakatonga, talanoa whapalangi. Peko habe whahinga lea koe ngā ki o ku o si teu i e kautaha ko South Pacific Loans ke nau toko ni ati ke te koe. Pakapau ke whia mau ke tala no hanga don pe ko ki a stalik to po mandu i ko fai fika o ku fai ninga fai evangelio ta pe ko fika fe pe fe tu i mama ni ku evangelio ai fai fika e transfer pe ka ta hakai ke to koni atu ke te koe ka ki nga dai ko e famana to pe ta fale vala
ko stu uta I tonga ek ai uta fo o ko ia ai ka ta ko ti mahalo e clear ai ngahi wala ko ni ihe a pongpongi pe ka toki mo wakai be ke pesi mo tol ko ke mo like ai pesi ko ia page fashion store porque page fashion New Zealand te ke lava pe o hu ke na Facebook pa ke like na pe si ko update ko to na stoka ko updated pe ai aku tata ta ke na update tu e ta ngai garage sale o ko e be pe si ko ko mo yai ki mo tolu ko ia a ko mo ai customer mo mana ko fatau mi ai te na update to ka ko stu uta vaka e pa mo uta fo o ko ni mal a ta a ua mi heni ko fatau atu ia I he page facing store hanga ke tau mo e pe au I loto nuku alofa ko e ka kinga tai ka ko e whamanato atu peka ting mo tolu au wharekos ulu ko ia tu I orewa ke ta hiva bi mo nui avenue o kuia Francis Tickets o si whanau nau ke lava o tokoni. Ki mo tolu koe hatau kainga tonga o ku ke ofi holoai pe ke ngawe holo whetu ko ia me panga pe ku whakalahi ngahi sea ko ngā ke lava ke mo hua tu pe hawhainga taimi o kos ngu nau ngawe aki whoke ngahi pōkingi pe aku lahi ane pisi ka aku ata pe ke hu pe ko ki ai ko si ai toko tolu ai nau ngawe ai ke na wanga whiau ngahi whia mau kosi ko toa pe kai te te fu loko tari fo loa ko ngā iha o au ki ai tahiwa pi mo Nui Avenue I Orewa rea kia taholo Andoni tene lava mo ni kau ngā we ke tokoni atu kia te koe I he tawhaaki ko ia I loto nuku alofa o ku iai ai Francis Tickets ai waa I tonga hanga atu ko ia ki ta mo e pe tawhaaki pe page facing te ke lava pe o telefoni nau telefoni wa fitu tolu ni mano puka appointment lea kia siu Andoni o ku iai ke ne lava o tokoni atu kia te koe pea mo ni I koe kau ngā we o ku nau whahoko ngā we pe me he Francis Tickets I loto nuku alofa ngahi nau ngahi kotoa ko si iai pe pa whakanau nau koe Bob Wax he te mao ia I hawhei tuu klasiko ni original ko ia Bob Wax ko ngahi nau clip pa me hafua ku mo o sianga pe ai mao kato atu pe ia me he tau whareko si ulu ko ia I loto nuku alofa ko si mateu teu ke nau whai save ko ni katik mo tolu amana ki foki ke kātonga ke whamana tua tau taha ko ia whareko si whakataha pe pe mo e au ku e toki whakahoko atu pe ngahi wike ko ni ke ofi atu pe ki ai ko ngā wek mau whi mau ke whakahoko ke mahanga o whakahoko au na whakamalo ia ki mo tolu ko toa pe kau customer he taha ko ni ko mo ngā we aki ho tau whareko si ulu Francis Tickets I tonga ko habea ki me awhate maulawa o atu maau I he whui taimi ko ia ko he whakahonga I pe ho o kei lava mai o ke ngawe aki ai Francis Tickets I he tau e taha koe ni ko tau whanonga me ai. Ko iai e toki whakaongo atu ki mo tolu ko tau peka kwasi. Pa koe ke tapu e ka ni I fo au ke lava mai I he wike koe. Ko wike ka kate taha e whakahoko ai e mau celebration koe ni. E wike ka kate taha ki pea ki he community koe ni. Kosi ulu ki mo tolu ko ia au ku mo lava mai mau pe ko mau customer whika ula ki mo tolu. Hani I fo o ku ke loto ke ahia whareko si he wike koe ni mau tali lei koe ke kau mai mo koe ki ai. Ko iai koe Francis Tickets ia I loto nuku alofa te ke lava o whai ki ai ai whetu taki koe ia. Ke ngatai mau wamanato tu pe ke lele pe ai ngahi maka koe ia kwa hako tesi pia me Brisbane Australia te ke lava whetu taki ki ai noa wha ua noa hiva whitu wha ni mawhata Klas maka e na kwesi at peke ni wha o wha ka ngata hano ufi kotoa malai ka ku tā pia whainga ku pesi to e whakawhare ha pia hofi e mau tala noka des ia tene lava o tokoni at kia te koe mo ne timi ko ia I Australia ki ha o ngā he fia mau koe lava ia tau polo kalama koe ki aho ni wha malo atu kia te ki mo tolu ho mo kau mai ka mo mea tau toki whilongo aki I he whainga maari e ka hoko mai